kwa nko kushaka kwishusho yabayibona. Okay, Eva. Wambye gushyiraho kamera kugira ngo ugerageze kubwira abakunzi bawe bose ikibazo. No nijwi rirahindutse. Sikurakaye. Nijwi rirema urasa nabi fo. So, Eva. Karabe. Ubwo birangiye wanze kutwiyereka? Singiye kuvuga ko abandi banatara. Kubera iki inda ya Nzungu uri kuyisho ntushake guhaguruka? Godfather. Urakare. Nakubwiye ngo live yangira arangwa na discipline no kubahana no guhana umwanya. Niba ngiye kuvuga witambikamo ibyo zina. Uriya mugabo sinimariye nawe afite umugore wiwe, uriya mugore we sinjiji. Umugore wize n'umugore wakuriye hano arajijutse simuzi sindanahura nawe. Bya nibibazo byiwe. Bivuze ngo ibyo yavuze bifite ishingiro. Nk'umuntu ujijutse. Niba ngewe. Yego. Bitabana abantu bankunda famille yanjye. Iziki ibyo bitari. Ninde muntu hano ushaka kuntegeka ngo Come on, listen to me. No. Eva. Familia yawe ni ufite familia yawe ni ufite familia ibihumbi 250. Come on. Please. No, we are not useless. You came here, you are a public figure. Ufite abantu bagukurikira, bagukunda. Uretse. Do not take us ngo dufate ngo tugire nk'amarobo. Kandi tudafite uburenganzira. Listen to me. Uretse gato nkubaze. No. Wait a second. Ahangaha amazina ari mu byangombwa ni Eva ni Eva. 1551 niyo mazina ari mu byangombwa. Content yawe yari Eva wa John. You changed. Listen to me. That was a name. I say your name. Twakurikiye tugakunda tukaza turimbaga 300 hafi. 300 bifite uburenganzira bwo kumenya niyo mpamvu nahereye ku izina. Listen to me. This is a stage name. Iyi niyo stage name. Niyo tuzaza amazina yo mu byangombwa tukavuga kuri Eva. A public figure. Turi kumwe so turakuba nkatwe nk'abakunzi bawe. Dukunda ibyo dusangiza. Mu bintu wadusangizaga harimo ubuzima bwawe bwa buri munsi. That's why ariyo twakurikiye tukabikunda niyo mpamvu ariyo turi kukubazaho. So ntudufate rero nk'ibintu uretse gato Eva. Ntufate abantu uretse ngiye kurangiza. Ntufate abantu 300 ngo dufate tubone ngo you are useless hanyuma iyi content waduhaye dukunda life twereka tukayikunda tukagukurikiranira tukajya no kugira ngo bagukurikire ukatubwira ngo ntabwo twe bitureba ngo abantu bashaka kugira ikintu babimenyaho ni famille yawe abantu batatu abantu 10 abantu 50. No. 300k bagomba kumenya why did you change the name impamvu yaratwara yimenye iri kintu yivugaho ntudufate nk'amarobo. So dufite uburenganzira bwo gushaka kumenya umuntu dukunda impamvu n'ibyamubayeho tunakurwanira rega. Answer yo kudufata nk'amarobo nako turi famille yawe my friend. Turi famille yawe, that's why we followed you. You are a public figure. Subiza. Please. Godfather ni zina wishwe na papa na mama wawe. This is No. Ntabwo ari ryo. It's a stage name. Okay. Reka mvuge. Godfather, what? Ntago uko wambaza kose. Ntago wantera gukora ikosa. Nta nubwo watuma subiza igisubizo nkataka gusubiza. Faso muri abantu bose bamfollowing. Nta muntu ndaho urugero rubi, nta muntu urakomerekera iwanjye, nta n'umuntu urazi unshaka gufasha. Twarakomeretse. Hold on. Nta muntu numwe nigeze nita ko ari useless. Ibyo bintu ntacyo nigeze mvuga. Duha igisubizo rero cy'agahinda waduteje. Iyo babaye turababara. Nk'abantu hatugukurikira tukuzuseka niyo mvurageza nkabwa ati mbabarira udusekere turakumbuye inseko yawe. Niyo mvura bigusabye. Hano twakurikiye uzi ikintu bita kubaha amahitamo y'umuntu. Amahitamo yawe? Amahitamo y'umuntu ari wese. Yego. Nigeze ngusaba kujya kuri video. Cause you don't want to. Binsabe ngiye ko? You wanna see me? No. Binsabe bikora. Ntabwo icyo ngicyo cyari cyo kibazo. Binsabe bikora. Amahitamo yawe. Urashaka kundeba sheri? Shireho video. Jewe nashize ndi hano ndi kuvuga n'ijwi ryanjye n'isura yanjye kubera ko nshaka ko abantu bumva ibyo mvuze. Sinshaka umuntu ujya kumva ibintu ntavuga. Okay, shireho video. So ningusubiza igisubizo. Yego. Ucyumve nkuko nkigusubiza. So thank you. Uravuze?
Thank you. What do you mean thank you? No, Eva. Tugaruke gutwita, tugaruke kunda batewe, tugaruke kunda. Okay, jya kuri video tuvugane. Eva, you cannot listen. Do not those people bari aho ngaho ndakubwiye ntiwemera ko bakudriving crazy. Okay? No, see? Come on. No. Niba ushagiye kuri video, uko wahisha isura yawe, niko nahisha icyo nashaka kukubwira. So, Eva, ntukora amakosa. Eva, abo bantu comment nizigu. Erega niyo bana kuye mu. No, bari hano si wari uri kuvuga se ngabantu ngo ndi gufagira abantu nka useless. Bari hano ngo batanga igitekerezo cyabo nabo bafite uburenganzira. Yeah. So uri ku so come. Urashaka ngo kireho kamera? Yeah, ngwino kuri kamera. Uradusubiza? Yeah. Eva, ntudasubiza turabuka. Umfa kuba nkureba nge nawe tupfa kuba tureba. Eva, ntudasubiza turabuka. Ambara Rwanda bitewe na Eva wambara amashuka uze. Eva, nizere ko utari buze kudukinisha. Ngwino. Oh my God. Eva, please. Ntuze kuntenguha. Ngwino. Nari ngiye kuvuga ngo tuvugane man to man, man to woman. Man to man tena. Ubu uri kwambara amakuvureri, uri kwambara amakoti, uri kwambara amagofero. Inde. Umva uzi ko ufunze imashini twumva. Ufunze imashini wumva? Ufunze ikintu umuntu. Ariko uzi ko uzi nasi ntinya de. Niko. Zingwara umuntu ntinya. Ubwo niba nawe utinya rero ngwino. Niko bari ibintu mu nzira ntaza gutera gusa. Ese ya Eva itumye mumenya wallahi. Finally. Ese ya itumye abantu bamenya. Kugira ngo nsubize. Bazi mutapinge screen kugira ngo nsubize Eva dusubize ibibazo byacu ansabye kumbera. Apinge muduhe n'amagift. Uyu mugabo aze live. Ese okay sorry, uri papa, uri umusore. Uri papa, uri umusore. Uramaze niba numva cyangwa niba umusore? Nyine uri mariye cyangwa uracyari umusore. Eva ugiye kundeba umpunde. Yakubwiza ubugore turayikora. Guys, murakoze ku magi. Ngo aravanze. Ngo ndavanze? Hari umuntu wanditse ngo aravanze. Abanyarwanda bagingo. Ndi byose? Ngo ni umusore w'imyaka 29. Banshyize kuri video sha. Ngo ni umufiye pere. Abisha mwabana. Ari kumufia pere. Umufiye pere. Kapandiri. Right now, Eva. Karamba. Iwe hano hari 1500 ufite 1000. Ngiye kuzuza abantu 1000. Jesus. No. Bataho. Nizere ko haba n'umunsi Rosalia Gicanda asezerana suko yatinze yitegura ngwino. Rosalia Ese mwatapinze screen. Guys, mutapinge tugiye ku 200 kilo kamera. Abantu bose muri mutapinge mukande kuri hati twagiye. Iyi foto oh my god. Iyi foto iriho ni yawe. Guys, twagiye mutapinge screen.
ngo nunyiyereka ngo barama amadolari 2,000 se amadolari mutangira muri komenti. Okay. We can talk. Okay. We can talk. So Eva. Eva, reka guseka. Tatiye mu kiganiro. Ariko. Wasabye gushyiraho kamera. Eva, nibyo. Mareka nkubwire. Uzashaka imari maske nziza, shi? Nuko nkuko asusa ku mutima, nuko nkuko ushaka ko ishusho yawe ayibona. Okay, Eva. Wambwiye gushyiraho kamera kugira ngo ugerageze kubwira abakunzi bawe bose ikibazo. Noneho n'ijwi rirahindutse. Sikurakaye? N'ijwi rirema, urasa nabi po. So, Eva. Karabe. Ubwo birangiye wanze kutwiyereka? Ngaho kuraho icyo kintu ubundi uvuge nta kibazo kamera iriho. So, ikintu nashaka kubwira urukumva nakwiyeretse ariko ntabwo ushatse reka nze ngaruke kuri Ako shiraho nk'agafoto kawe usa neza kabisa. Nushaka ushyiraho utuguru cyangwa utuboko cyangwa iki. Nkubwire nk'ukuntu mba ngutekereza. Ntabwo urakara. Oya. Mba numva uri nk'umuntu utabyibushye. Eva. Niza kutuyobya ko turacyari mu kiganiro turacyafite amatsiko. Ndabizi. Utuyobye Eva ntabwo wabutumye kiraho kamera yanjye ngo hanyuma ugende utugenda. Utuntu tw'udukokora nyine z'ukuntu mba nkumva. Eva reka ibyo bintu. Kuko abantu bari seriye hano bafite inyota. Urukumva dukeneye kumenya. Eva garuka utubwize ukuri. Ndahari. Tugaruke ku kibazo nyamukuru kuko urukwigira blage kandi ibintu byara abantu hano abantu dukurikira twese twarababaye urumva turababara turavuga ngo ibi bintu bishoboka bite ni gute Eva yagira gahinda kandi turaha Eva tubwire duhe verisiyo yawe kuri iki kibazo cyabayeho ibi bintu kandi bikore wumve ko nk'abantu nk'abakunzi bawe ibintu turabikeneye kubyumva turi 2,500 please hafi 2,600 tubwire Eva. Sinagusobanuriye. Nese ubu verisiyo nakubwiye koko. Verisiyo navugire nziyo navuze n'iyi. Hano Eva muri meni bamuguriye inzu kuri Young Street. Ngiki? Eva ninde mugabo bakugura inzu muri meni watumye utumugabo wawe? Reka nzajye mu mazo none ndi kuvuga amazina yabyo. Nta muntu wanguriye inzu. Imodoka ugendamo 0 km wayiguriwe n'umugabo? Naga ibintu naba mfite cyangwa ibyo mfite bya bihwanye n'urukundo nakunze papa w'umwana wanjye. Ahanga utangiye kuvuga. Aha kabisa. Urwo rukundo rudafite ikintu cya rusimbura byagenze gute kugira ngo aya masaha twisangiye uri mu birometero byinshi cyane naho umugabo wawe ari? Pass. Ndapfuye. Mu bisubizo byose wanshubije never say never nicyo gisubizo cyankozeho. Kandi kugusubiza neza. Siko n'abantu babishimye kuri gusubiza. No va kuri ibyo bisenzi. Bro abantu nibo bantu babi cyane batumye na interview yanjye. No so Eva reka nze nkubwire ikintu kimwe rero sibyo? Uburyo witwaye muri ibi bintu ntabwo nk'akasamuto cyangwa nk'icyamamare twakunze turi benshi. Ndashaka kureba reka dufate break abantu mushaka kugira ngo mbaze ibibazo biri seriye. Ndashaka kugira ngo ndebe abakunzi ba Eva. Eva reka dufate break y'iminota 3 yonyine. Noneho ngaruke nguhereze ibibazo nasabwe n'abantu kukubaza. Accept here. Guys twagiye. Reka abantu 2,500 reka tumane dufate break iminota 5 mwandike ibibazo mutapinge screen. Shaka ngutsinze. Guys, mami thank you. Mureke Eva mwereke ko ngiye mfite inyege
Guys, tap the screen. Mureke turebe urukundo abantu bakunda uyu mama. Guys, abantu mwese mutapinge ubundi ngaruke muri ntuza. Haraka! Oh my god! Oh my god! Guys, let's go. Mureke Eva urukumva. Tumaze tumwishaze ku gatebe duto. Guys, times 3. Guys, tugiye kujya mu bibazo bya Eva uyu munsi arasubiza abanyarwanda. Nunsinda uyu mukino nta bibazo ndibukubaze. Let's go. Nunsinda nta bibazo ndibukubaze. Ningutsinda urasubiza abanyarwanda. Eva numbaza barahita banga. Eva reka turebe. Let's go my people. Mureke yisubiza ko bagutumbagije. Okay, tugere reka turebe. Mureke Eva uyu munsi ndapfuye. What is this? Njye nibwo bwa mbere nkinnye game mwoje. Abantu murango mwabwiye ko mukunda Eva, nimumwereke urukundo, nimumwereke urukundo Eva. Thank you mami. So reka turebe mumwereke urukundo. Mureke tumwereke bagiye kudukubira kabiri. Mureke Eva mumwereke urukundo. Ndetse abangabo ntibagushuke. Ureke nkubaze. Urimo kunyumva? Unyemerere nkubaze, mureke turebe. Nubwo mbere mama twangana ibitangaza. Guys, be ready. Okuje mana yanze ndikubona abasiti banyu batanakoresha TikTok bamuturaho. Guys, I need 8 roses. 8 roses. Nkene tudona everybody drop the roses. Njye nagira n'igihumbi ndashima Imana. Guys, drop the roses. Drop the roses. Haziga amasegonda bakiye umuntu shaba kadonadi. Hagira umuntu shaba kadonadi kamwe. Hagira umuntu shaba kadonadi kamwe. Tayari bagiye kudukubira kabiri. Gutsinze shabo dufa gutsinze. Guys, uburetse gato. Kunsida sindi kubaza ibibazo. Guys, barakuba kabiri. Ubundi abe open. Turamudayaringa gusubiza ibibazo byo turi kumubaza. Hano barakuba kabiri. Baradukubira kabiri. Anything you drop baradukubira kabiri. Eva nonsinda ntabwo ndapfuye yaje. Guys, yaje. Ndapfuye. Ni ngurenga ahubwo dupfa. Guys, times 3. Uceceke. Guys, times 2. Guys, abantu mwese mutapinge screen. Baradukubira gatatu. Yesu bagukubira nanjye bari bunkubire. Guys, barakuba gatatu tugiye kwinjira mu bibazo bya nyabyo kuri Eva. Baradukubira kabiri. Guys, anything you drop baradukubira kabiri. Drop anything you have. Jesus. Mwese mutapinge screen. Abashaka ko tumubaza tukinjira mu bibazo deep mutapinge screen. Muhaje umuntu sniper ingano yamfashe. Aramfashe.